Sanibonani bantu bakithi yebo Nkosi yami ngiyajabula kakhulu ngokuthi impela hayi la manager awahambe and futhi ngicela bandla bantu bakithi niningalo nabo ningabashayeli ngabalimazi bangakuma manje isizoba nenkinga egcineni ngicela ukuthi nibahambise ngalendlela le engosemthethweni efunakala kahle abadingakala abantu sebesonile yabo nje ukubona nje kumina ngifotota ngaze ukuthi ngibiza ngani sengiphenduka ikhehle ngimncane ngimngaka ngayi indaba yawo indaba zamahunga ukubhema yonke lento engafunakala ihunga kahle izogwemeka if masithiwa kuhamba bondlani bokufika ama-Nigeria asawadinga sawafunda and futhi into engiyinyenya kakhulu kumanager aqwayizisa ngisho sisibethu komorodi yabo nje komorodi kwemanje osisibethu bayaqwayize manje bagcwele lapha komorodi kwemanje ngawo manager please ngiyacela abantu ukuthi abahambe labantu asibadingi la asibafunda abahambe baphele inyenyenye if more ukuthi bayaqhubeka bafuna ukutshela ngazi sobanqoma sobabulala ngempela kwaphela thina sabantu abamnyama yizo lethu leli and